Moje pitanje danas ide Ministarstvu pravde. U skupštinskoj proceduri od marta meseca prošle godine nalazi se Predlog zakona o utvrđivanju činjenica o nestalim bebama iz porodilišta u Srbiji. Ovaj zakon se po drugi put nalazi u skupštinskoj proceduri od 2016. godine do danas. U oba navrata imamo problem sa tim što nisu održane adekvatne javne rasprave kada je ovaj predlog zakona bio u formi nacrta zakona. I danas imamo neka saznanja da postoji interesovanje predstavnika Ministarstva pravde da se napiše novi nacrt ovog zakona. I s tim u vezi bismo voleli da saznamo da li je ova informacija tačna i ukoliko jeste, voleli bismo da Ministarstvo pravde uputi javni poziv kako bi se zainteresovana udruženja roditelja nestale dece mogla uključiti u ovaj proces pisanja novog predloga zakona i isto tako da mogu da se uključe različita udruženja i predstavnici civilnog društva, kao i jedna velika grupa narodnih poslanika koji su i tokom poslednjeg javnog slušanja koji je održan u Skupštini Srbije iskazali veliko interesovanje povodom ove teme. Dakle, moje pitanje konkretno ide ministarki Kuburović, da li je u toku priprema nacrta zakona o nestalim bebama praktično i ukoliko jeste, molimo da se organizuje kvalitetna javna rasprava po treći put. Hvala.